Da var inim zamanda. Hal zamanda xanlarına da Allah yaşamagandır biz. Zamanında yaşadık indi. Tiyatrın içinde, xıramda yaşadık biz. Necibe Hanım bilen Tufan bir simya bu tiyatrın bir bölmesinde yaşayıp Dani bilen bizge bildiler pravительственный знаменитый bölmeni. Koysağız En başka şahsında Robert yok sen barbar üstte zaf tiresinde bölmesinde cennet bölmesinde. Lakin şuay bolsun barbar indi Haziran'dan içi yaşayımız turunda aytarsım kelmey benim de barbar Tufan turunda söyleşemiz. Tufanın nişiktir onun zorluğu, onun yakınlığı, onun bizge көңілді болғанғадыр, яқташым Роберт мені танымыла таныстырса, бұл таныстырға барса, иленішіге барғанда кеу жігіті болып, кеу ақират қызы етіп, Туфан білен Нәжибе барды бізге. Ләкин аны бізді башта еш мәртебе қуып шығарғандар етаны білен. Башта паспорттарымыз жоқ еді, Зәгіста кіргенде. Сен нәрсе қой әшейсің, менің паспорт та жоқ. Театрда yaşayış прописка yok. Театрда дом где? В театре не ведь мы. Понимаешь, паспорт на срок дальше. А вы как, где работаете? В театре. В театре. В общем, шундан инде biz bir zaman Зәгісқа yoğадан пропискаға кіріп, фатирға көшкеннен соң инде Зәгісқа барғанда біз инде шоу едік. Туашақ малайымыз. Мен кеу жігіті білен кеу қызы болып, барды ақират қызы болып, Нәжибелен Туфан барды. Бек зор рахмат сізге. Команда yaşayımız. Sizden ki bu Çünkü onlar bizge bile gitkenleriydi bir Kıtay kızın Sizler yapıp geldim. Bulay tip başın şey kavutraydı. Bulay talaşa başlasan, şuna oturursan yine ay siz bilmişsiniz. Allah yoğunlamağı minanı bulay. Selki topuysan bulay da ay yüzüne testigen sınavı. Rıfsat bulsa şunun turunda etmekşiydim. Siz şimdi Tufan'la birge okuğaş, birge bir bölmelerde yaşayan vakit meselesiz. Biz Tufan bilen belki şu enki bulgandan soň köbrek söyleşe başlagan bulgan bizdir. Benim bir hatırda kalgan iki mizgil. Mine şular birden Tufan'ın samimiyligin hem işke erkinligin, tege внутренняя свобода degan narsasin turunda etmekşi bolam. Bir zaman bu literaturni institutga ketgan edi. Şundan qaytdi, yolga falan vaqt ötkeş, köpde ötmegeç. Men aytam, "Nişeksin Tufan?" dedim. Bilesizmi anda, bizning anda Mikhail Pavlovich Yeremin degan o'qituvchi bor deb söyledi. Men aytam, bizda da o'qitgan edi. Pushkinovit. Men aytam, ul g'ina tugul, ul ani Moskvadan, tege bizning bekinde institut chektarag edi Moskvadan. Men aytam, aning Moskvaning o'rtada o'tirgan o'zlarimdan bana kosmopolit bulara qo'yib chiqargan kishi ol. Şunda bizde o'qitgan bilen men ani. Shundan so'ng endi tege, mena Tufanning endi tege butun narsaga shin yuragi bilan shuning mena qatnaşqаны şunda. Şu mezgil menim bigisde kaldı. İlk birinci, bizden studentlar arasında da kumir edin bol. Okuyana başladım. İkinci mertebe bu yazıcılar siyasında kayıttı bir zaman. Yaşarak vaktinde bulgandır, 70 yıllar ahire bulgandır bu ahirisi. Şundan yazıcılar siyasında kayıttaş, Tufan kaptam, nişik onda bir sürü mene takın. Nuşanım da öyle şöyle, benim bilen söyleşirken vakit var idi o vakitte. Şundan olayda Betim dedi. Men anda bir Pribaltikadan kelgen bir yaşkina jigit bilen tanıştım dedi. Üse 40-njy yıl gana oldu. Yılga gana. Tufan bitinde 35-nji yılda. Tufan ali yaş kişi bularak katnaşkan. Tege Tufan'a qaraganda da 5 yaşka kişirek bulgaç. O bütünley yaş bolay bulgandı. Шығыш ясайды. Әлі де русшасы да менен де хужырақ 2 мәртәбәде. Вы меня внимательно слушайте деп тыңлап отыралар инде дей. Нелер, бүтүнүсү телевизор жазуучулар дей. Мунун белән минем нейди, андан соң дей, телефон кетти инде, шундан дәвам итәләр икән дә. Туфан коралы син. Менә бу не рабы, диге куллар бит менә булар дип. Ol qarasam deydi ki avtonomli respublikadan kelgan yazmışlar. No bizning rakbirlar bo'lganlar. O ko'rinib turadi. Menga uning narsasi qiziq deydi, shuning tegi o'zining erkin tutuvi butun yerda. Mana Tufanning tegi
bulgandır indi onun işke erkinligi, onun Allah Teala'dan berilgen bulgandır indi. Şunday ulu jan bulgandır diye oylayım ben. Ne onun şu tege neyligi özünün bulgan narsasin her vakit kışkırıp aytıp şulay. Mena şu iki mezgil menin bir istek algan indi Tufanның ne özünün samimiliği hem işke erkinlikке umtuluşu. Yani Sovet vakitiydi. Tufan ol bütün işinin de dostu, Tufanның düşmanı bulmadı. Koşu bizim Tatarstanda bardan yoktur, bulgandır yarışlar arasında. Lakin aktörler bütün işi Tufanға biz mükemmel, onu bütünümüzde priznayım, onun talantın, hem onun itaatliligin, hem onun priyamatası bilen itaatlik birge koşulgan. Çünkü onu tur itip etse de, onun için ütkari alamısın, потому что есть на самом деле şolay. Onları Tufanның şunday ağırçakları buldu. Şimdi dostluk turunda söylevge qaranda men aytdım, geо jigiti bilen yok qalgana neyin bilen Tufanны şakırmadık indi biz ilerişkende kişinin en büyük vaktında, en mezgil vaktında. Так что şunsa onları ol şundan da büyük. Onun mena büyüklüğü özünün жоғалып қалмаулығы buldu. Men indi әшәке мозольный bir urunga aytып кетем. Buldu Pavlovның akşanı yokka çıkargan vakti. Akşanı bütün kişi yokka çıkargan. Biz bütünümüzde hayırşı, bizden kapital yok. Tufanның sötki bütün жерде piyasalar koyar, gonorarlar falanlar, anı köpme akşa toplangan falanlar. Lakin bütünüsün Pavlov repressiyet aynı vaktında rəsədləri devalvasiya akşanı yokka çıkarganda bütünüsü yoktu, жоғалып қалды. No, ol vakitta nişik men көз алдына келтірем, потому что benim alım kadar akşa etkende yok. Lakin Tufan infarkt algan deyişi. Tufan выдержал түгел отыгы мына тиги күлден көтерилген нисман кушсыман Феникс куртысыман көтерилди. Барбыр яңадан койдулар, яңадан жазды. Яңадан еще ondan тыш Советлар Союзы депутатлыгынан тыш еще тагын Татарстанның депутаты булып, Татарстанның депутатлар арасында ул күз каршы булып, ул чыкканда bütün депутатлар вниманиесін береді, диққатын, иқтибарын алайды. Һәм телевизор тамашашысы да. Бүтінісі телевизор, менімше телевизорны көрмейм көршілерім, бүтінісі нәрсе айтыр бұл деп. Чөнки милләт халық үшін шын мәғанасында показу үшін түгел, көрсету үшін түгел, шыннан да оның әйткен сөзі точно әйткен сөзі. Нәзибәнің оның үшін жануы күйеуі, оның біле яшау бик жеңіл болмағанdır, ыстыралайты айткендір, потому что оның үшін Туфанның выступать еткенде, Туфанның оңашлы боламы, жоқ му дегенде, башқа республикаларға талашқанда, Мәскеу білен тораларына. Так что, сіз өзіңді енді сен оқылы кіші болып, жеткеш қадаттығы зор кіші болып, жеткеш алғанда. Менің қатымда жеңіл деп ойлайсың. Çünkü ол тұрмышта, ол айлену, онда ешеу, это неспроста, наверное, потому что Tufan заслужил өзінің айткенлер сыманың büyüklüğü, siz заслужили оның тересінде büyük ғайла болуғыз біледі. Артист болса, менімше, Tufan, мен енді başta bir cümle қыстырдып айттым, бұл шыннан да театрны яратмаса ол драматург болмаған болуы. Çünkü ne için ол селеналардан, фейлерден қойты, бухгалтер болып теріштеген соң, именно театрға келіп кіре. Ол бит неспроста, экзамен беріп, күтмегенде, Тұтты университеттен диплом аттестатын алып, мында театральныйға кірді. Театральныйға кірді, һәм қойткаш әсәр еткен Ришард Трейтин, мен аның Горький әсәрінде ойнаған ролі қатырында. Онлары театрдан әр күнні вақыты болса, әр күнні келіп спектакль қарап отырған болар. Çünkü оның өзінің сәхнеге шығасы келейді. Әгерде ол театрда кетмейше, бүтін теге башқалар кебек общественный işlerге тығылмаса, башқа нәрсеге аның жүрегі тартқандар еді. Тығылмаса, ол театрда Тажиғи зәт яки Тенчуринар кебек өз театры, Туфан театры, қайда Туфан театры бар. Но ол аның өз театрына, өз қазанда қойнап, қайтпаяды. Қобатлап етем, Марсельден ол кісірі, шығимәлі, шушы қошқындар арасынан шығып отыримәлі сәңгершілерге. Ол бит сәмнәге шығып, бешіктер залға қарап, рамп арқылы қарап, Қабақлы бәрәңгер келгенге түгірмейді. Әйті, шуңа көре ол театр тұрмышы білән яшады, һәм шулай шуның білән бүйік тәуі біздің үшін.